Kubor nakaslem jong unongsan Hima. Jingïalehkai siat khnam jong 5th Meghalaya Games kalapoi siya kapakut hagas ni satjan jong katayo ha Montfort Center for Education School danak grade tura haga jingi kun final jong ke Indian round team event ki kintay ke West Khasi Hills District kalay okor ya kata kemak siar hadir makalalaban penlim ya ke East Khasi Hills haga Indian round ki shinrangpan ke Southwest Khasi Hills kalalaban khur ya kata kemak siar hadin makalalaban penlim no ya ke East Khasi Hills haga recurve mixed team ya ka takmak siar la yo khor ke West Gentia Hills hadin makala job ya ka Southwest Khasi Hills kabla khor ya ka takmar rupa at kumjuru hagi Indian round mixed team ke East Khasi Hills kalala ban khor ya ka takmak siar hadin makala job ya ka Eastern West Khasi Hills district hagini ke jing kun final lawan man sakilang do menteri rang ba ke jelna Konrad Sangma but kumjuru menteri ke tanat sports and youth affairs ke sarkar jelna uba Shakler Warjri UMLA ke Joy constituency uba Wailat Miki Shilla chief secretary ke jelna uba DP Walang DGP ke Jilla Dr. LR Bishnoi, kita khot ke Archery Association of Meghalaya, but kiway.